Goeiemôre, good morning. Lekker om hier te wees. Thank you everybody that decided to come to this service this morning. Ek kom besluit het. En ek wil met jou gesels oor oorwinning. Kom ons bid hier saam. En dan gaan ons na ons saam gebid het. Psalm 104. Psalm 104. Here, baie dankie vir hierdie oggend en ons buig die knie voor U vandag om te sê, Here, die grootheid, die guns, die almag. We worship the Almighty God. En dankie wat U doen in elkeen se lewe en elke hart. We come this morning and we pray that everybody will realize without Jesus, without the Savior, there's no chance. There's no chance. Want alles is teen mekaar in die wêreld. Everything is just upside down. But the rock, die rots, as jou huis sal staan op die rots, daardie rots, that rock, is called Jesus. Mag het volgende wees, dat iemand sal hoor, die goeie nuus om te kan sê, with Jesus, by Jesus, I can do all things. Amen. Ek wil graag vanoggend met jou gesels oor oorwinning. Victory. Kom ons lees Psalm 104. Nou Psalm 104, in Afrikaans sê die lied van die skepping. In Engels sê, a meditation upon God's mighty creative power. Nou ons lees Psalm 104 en ek glo, almal van ons het al Psalm 104 gelees, iewers in jou lewe of jy lees dit jou verse hier. Maar in Psalm 104 is daar 'n verwysing, there's a reference to something. Daar's 'n reference to something. En ek gaan nie vir jou vra om staan hier voor en sê vir my wat dit is nie. Maar as jy gaan kyk, Psalm 104 vers 26, ons gaan nou die Psalm deurwerk. Vers 26, verwys die Here na iets spesifiek. Sien julle dit raak wat dit is? He says there go the ships, there is that Leviathan, whom thou has made to play therein. Wie, wat is daar? Wie het al raak gelees? And sometimes when we read the word of God and we do not recognize it, we just skip it, we just go over it. So, ek verstaan nie wat dit is nie. I don't know what it is, so it doesn't bother me. Ek verstaan van die skepe en speel daarin, maar wat is daardie waaraan die Here verwys? Wat is dit? Alright, okay. Wie van julle hou van movies? Anybody that likes a movie? You all like watch movies? Het julle al hierdie movies gecheck met die drake? Met die drake wat kan vlieg. Wat kan vlieg. En wat meer as een kop het. Some of them has got more than one head. Dan het jy hierdie prins, of jy het hierdie mighty warrior, en hy moet daai draak gaan doodmaak. Dis nie maar almal dieselfde stories nie. And some of them, when he fights this dragon, and he cut head of a new head grows. Dit is al goed gesien. Maar daar is ook ander, wat hulle maak, die draakie is 'n goeie draakie. Dis 'n goeie draakie, die draakie is 'n goeie draakie, it's not a bad one. Hy eet nie vleis en spoegvuur nie. He's a good guy. Ja. Daai naam wat jy sien,
vers 26, Leviathan, die first two dragon. Dis eintlik wat dit is. It's this massive animal, this massive wicked thing. That's what it means. Want hoekom why would God in Psalm 104, ons 104 verwys na hierdie ding? Kom ons lees dit saam, dat jy kan verstaan. Want ek sê vanoggend vir jou, all of us has had an encounter this week with a dragon in the spiritual world. Almal van ons, en hier is die slag, ons het ook daardie ding within. We have that within. Nog een mense sê, ek het hom nie. I don't have that. Wie van julle word kwaad as iemand vir jou sê, jy speel maar lekker vet geword, hè, so dit nou oor gepraat. Why did you become so fat? We don't like that. As jou vrou van die haarkapper afkom, en jy sê vir haar, "Jesus, wat het hulle met jou hare aangevang?" And that thing within her, that dragon within her will rise up. So we all have that inside us. Huh? Gister, al was ons gister. Jy nie door. Dis daar 'n man, hy wil iets verkoop. Hy sê vir hom, nee, dankie, ek stel nie belang nie. I don't want to buy whatever he's got there. He's selling bags or something. Nou sê, okay, gee dan net vir my iets vir kos. Maar hy sê ek respond to him. He's a salesman, but I don't want to buy his plastic. Now he says to me, give me something to buy food. And before I could say anything, he said, ag man, jy is so lelik. Dis 'n lelike ding, sê hy vir my. Ja, hy sê, you ugly thing, he says. So no, I know I'm ugly. You can be as ugly as you want to be. En daardie ding in jou, you got now to be under the blood. Because the next thing is to switch off the car, open the door, and show him what his ugliness. You understand? Jy verstaan dit. Dis 'n geestelike ding. Kom ons lees Psalm 104. Dan gaan jy verstaan waarvan ek praat. Dit is 'n oorwinning. Dit is 'n lied van die skepping. Hy sê daar, loof die Here o my siel. Here my God. U is baie groot. Met majesteit en heerlikheid is u bekleed. Bless the Lord, O my soul, O Lord, my God. Bless the Lord. Thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty. En dan gaan Dawid voort hierso en hy skryf, hy sê, wat u self omhul met lig, soos met 'n kleed wat die hemel uitspan, soos 'n tent. Who covereth thyself with light. Wat sê hy hierso? Hy sê, God is light. En dan gaan hy deur die Psalm 104, en dan sê hy, wat sy solders bou in die waters, wat van die wolke sy wa maak. Op 'n ander plek in the Word of God, he says the clouds is like the dust of the feet of God. Om te probeer ons 'n idee gee, hoe groot is God. Wat hy probeer doen hierso. Wat op die vleuels van die wind wandel. Toe ons nou daar die Drakensberge was, as jy daar, ons het gery, so hoog as wat ons kan. Ons het daar, die lig is so dun nie. As jy in the clouds, en as jy onderaf kyk, en jy sien dis cloud, as jy daar bo is, jy kan nie op hom loop nie. As jy het hom, gaan jy val. But God, that's how great he is.
Wat van die winde sy boodskappers maak. Van 4 vlamme, sê dienaar. So hierso probeer die Psalm dat he tries to tell us the creation of God, how big it is. Maar as jy dan deur hierdie Psalm 104 werk, you can actually go and read this whole thing and study it, and you shall see, dis eintlik, in the beginning God created, en hy het alles gemaak, en hy het, die aarde was woest en leeg, en hy het alles geskei. From the beginning, hy vertel jy die verhaal, in the beginning God created, en hy het alles gespreek, en dit was so gewees. Wat Psalm 104 doen, to give us an idea of how great is our God. Maar dan kom hy by daardie vers, wat ek wil klem op lê volgend, wat ek nou met jou van gepraat het. Kom ons begin, ons lees vers 25. Hy sê, daar is die see, groot en al kante toe wyd. Talks about the sea, verse 25. So this is the great and wide sea, wherein are things creeping, innumerable, both small and great beasts. Dan gaan hy verder in vers 26. Daar gaan die skepe en Leviathan, wat u geformeer het om daarin te speel. Met ander woorde, if you go and study who and what that thing is, Leviathan, baie vertalings verwys na groot slang. Na slang. Ander verwys na krokodil. Ander verwys na draak. Wat die Here gemaak het. En wat daarin speel. Nou kyk wat sê verder. Hulle almal wag op U. Hulle almal wag op U, dat U hulle voedsel kan gee op die regte tyd. In ander woorde, in Psalm 104, everything points to God. And everything, God is there for everything, He provides for everything, and everybody. Groot is Hy. Nou wil ek dit vat van Psalm 104, and I want to apply it to my life. Onthou die Bybel praat met ons spiritual, geestelik. Praat ons geestelik. In ander woorde, die lied van die skepping of creation, Psalm 104, explains how God created heavens and earth. Hy gee vir ons daardie samevatting. Dit beskryf die almag, the Almighty God, en dat hy in beheer is tot van daardie ding waarna ek verwys in vers 26, daardie draak. Hy is tot in beheer van daardie ding. Hy heers oor alles. He's in control of everything. But it also in Psalm 104 explains the love God has for His creation. Die liefde wat hy het vir sy skepping. He also explains the power, the might God has over His creation. Die krag, die mag wat hy het oor sy skepping. Want hy verwys na daardie draak, daar speel hy. Wie speel? Kinders speel. Kinders luister na iemand iets wat groter is. En dan gaan hy verder en sê hy, in Psalm 104, sy oordeele, His judgments over His creation. So Psalm 104 is nie net 'n psalm wat geskryf is. En dan lees ons dit en sê, oh, dis mooi. You got to understand the meaning of that. But the human, die mens, is part of that creation.
Ons is deel van hierdie. Dag 1 het hy dit gemaak, dag 2 het hy dit gemaak, dag 3 het hy dit gemaak. And then he made man. He created man to his image. Wat 'n ander storie is. Hy het nie gesê, laat daar mense wees. Hy het gesê, laat daar bome wees en gras en laat daar diere wees by the kind and creeping things and fowls and all die, laat it wees by word. But man, he created man from dust to his image. Maar hy is nog steeds die almagtige God. And we are part of 104. Maar al daardie groot goede, dis daai een ding wat ek wil hê jy moet hoor volgens. Binne my en jou, in the way God created us. We talked about it yesterday, ons het oor gepraat. Tot het, sy het iewers te gelees van 'n klein kindjie. Little bambine. How do they know to be naughty? Hoe weet hulle om stout te wees? Wie het hom geleer? Kom julle ma's en pa's? Hoekom leer julle kinders om stout te wees? Hoeveel het al 'n klein babietjie gehad dan as hy so maand oud? Nee? Het julle dit al gecheck? Maar ek weet ek het 'n poppie so gehad. Het ek 'n poppie so? Ja, ek het 'n poppie so. Dis 'n pop. Ons wil hierdie verjaarsdag presies vat. Hy is 'n maand oud, nee? In steede daarvan dat jy hom in sy wieggie sit en mooi toemaak, staan jy met hom so heel dag. Ek lag hy. En voor jy weet as jy hom neersit, who taught those guys to be naughty? Hy kom so ge-issue. Naughtiness is ge-issue. Hy kom so. God created us. Why? Because in the first Adam, we are sinners. So daai saadjie, that seed of being naughty, of disobedience, is part of the blood. It's deel van die systeem. Because Adam sinned. Maar Adam en Eva gesondig het. Die ou slang, Psalm 104, Leviathan, became part of mankind. If they obeyed God as hulle hom geluister het voel, then it wouldn't be, it's like hoe lekker sou dit gewees het as kinders. We all were children once. Now we're children of God. But we're all children. And we're all naughty. Wat was die lekkerste? Om stout te wees en om soet te wees? To be naughty. That was the right thing. To be naughty. Yeah. To be naughty. That was the nice thing. Wie het daardie kind geleer om stout te wees? That is the way that what happened. So that thing, that dragon is already within. That disobedience is already within. Otherwise, that is why Christ came. Dis hoekom Jesus gekom het aan die kruis gesterf het, so that we can have an opportunity, dat daar geleentheid is dat ons gefiks kan word. Gefiks kan word. Kom ons lees vers 34 van Psalm 104. Hy sê daar, mag my oordenking hom welgevallig wees, en ek sal bly wees in die Here. I will sing unto the Lord, as long as I live. I will sing praise to my God, while I have my being. My meditation of Him shall be sweet. I will be glad in the Lord. Is dit die toestand waar ek in vandag is? Is that your condition? No matter what happens,
Het julle geweet dat die Here op 'n tydjie sê, kom nou slaap nou so. Nee, kom nie luister nou. Ag, kom nou. Sê 'n windjie. Okay, dis iets beter. En baie keer sê hy, nee, slaap. Jy lag lekker. Wat is jou lekkerste? When you're disobedient. That's the lekker one. Baie keer toets ons iemand om te sien. Maar my oordenking van die Here sal hy bly wees. Sal welgevallig wees. I will be glad in the Lord. Glad in the Lord. In verse 25, Psalm 104 talks about the sea. That sea refers to me. It refers to you as your life. Dit is waar jy speel. Dit is wat jy doen. Your life. Every day, every second. Elke... Kom wat ek maar vir jou sê vandag. Wanneer ons gesond is, dan worry ons nie oor. But if you're not feeling well, and you know your wellness is not a good place, means $1 million plus. Weet ek maar. Dit is wat dit is. En dan verwys hy verwys na hierdie draak en hierdie ding. And that's why Jesus came to say, I will conquer that dragon in your life. Ek sal daardie draak in jou lewe oorwin. Maar jy, ek, we have to be obedient. Ek het nou gepraat van hierdie draak in 'n movie, dan kap die ou sê, hy's hierdie prins, en as hy die draak kan doodmaak, dan gaan hy met hierdie dogter van hierdie koning. Dis 'n mooi storie, nee. En dan kap hy hierdie draak se kop af, en dan dink hy het gewen, en dan kom maar 'n ander kop uit, en hy's groter, en hy's leliker, en hy het meer tande, en hy's koek. Yeah, that's life. Because by your own power, yourself, your own power, you try to conquer the sin. You try to conquer hierdie ding. Jou eie krag. Probeer ons dit in, en hy kom net meer keer terug. Maar het jy al die movies gecheck? At the end, when that good prince, he now conquers the dragon. Waar maak hy dood? Waar moet die spies op die swaard gaan? Hy moet in sy hart ingaan. As hy nie in die hart gaan nie, hy moet never kill it. Hy moet never kill it. Die woord van die Here sê, as a man thinketh in his heart, so is hy. In jou hart, soos jy dink, so is jy. Die Here Jesus kom. Hy sê die Esegiel sê, ek sal jou hart van klip, I will take it out. And I'll give you a new heart. I'll give you a heart of flesh. En ek sal jou was met skoon water. Job. Sien jy net op Psalm nie? Job 41. Gaan lees 'n bietjie Job 41. Hy beskryf dit mooi, explains it, Job explains it very nice. Van hierdie ding, hierdie monster wat in ons lewe. Hierdie monster wat hierdie draak, hierdie slang, hierdie krokodil. Want jy sien, jy wat die movies maak, gebruik die woord van die Here. They use the Bible to create their movies. As ons hierdie beskrywing van Job, kom ons gee hierdie luister, kom ons gee hom 'n ander karakter. Let's change the character. You study Job 41, he changes the character of, and it becomes us. Chaos. Chaos in your life is one of the heads of that dragon. Chaos, hoogmoed, the me, is one of the heads of this dragon.
And all the things of wickedness, all the things, alles wat nie die vrugte van die Gees is nie, alles wat is not the fruit of the Spirit, is part of that old dragon. With other words, you can think you have killed that dragon, all the heads, but one remains, and you did not kill the heart. It's all going to grow back. Gaan alles teruggroei oor tyd. The Bible says your backsliding shall reprove you. Jy sal teruggly, en dit gaan moeiliker wees. Want as daardie draak groter en sterker geword het, dan is die fight groter. Bigger fight to win it again. And we cannot, but Christ. Net die Here Jesus kan. In Job 40 verwys Job na 'n seekoei. So hy gebruik hierdie goed. Hy gebruik hierdie goed. Hy wys na 'n krokodil, 'n slang. Verwys hy na. Weet jy wat beteken dit alles? Die onvermoë. Die onvermoë as mens. Die onvermoë. Wie van julle wil 'n fight hê met 'n seekoei? 'n hippom opportunity. Who would like to have a personal fight with it? I can guarantee you're going to win. There's no way. It's one massive animal. So dat jy 'n persoonlike fight het met die ding in jou lewe, dink ek, we think we can win it. You have zero chance. Jou eie ek. God se almag. The Almighty God, the power of Almighty God versus our uselessness. Ons onvermoë om hierdie goed te oorwin. Psalm 74 vers 14. You see, the word of God will always back itself up. Dit sal altyd vir jou gee. Psalm 74 vers 14 sê, U het die koppe van die Leviathan verprys. Psalm 74 verse 14, he refers to more than one head of this thing. Met ander woorde in ons lewens, ons karakter, ons karakter. There's more than one thing that we cannot do, ons kan nie, but Christ. As jy Psalm 74 gaan study, dan verwys dit jou na 'n onoorwonderlike wese. Something that cannot be conquered by man. Onoorwonderlik. 'n Wese wat nie gewen kan word nie. En hy het skerp tande. En hy het skubbe. Dis wat as jy go study Psalm 74 verse 14 and 74, it tells you about how this thing looks. Wat verwys. Dis mooi. Tande, skubbe, onoorwonderlike wese. Dit verwys na die wapenrusting van hierdie skepsel. The armor of this thing. It's got teeth, it's a skull, it's a skubbe. Nothing can pierce you. Iets wat kan vuur. Wat sê die Here oor die tong? What is it about the tongue? Such a little thing can create this what? This massive fire. Hierdie klein dingetjie, wat hierdie groot vuur kan veroorsaak. Maar al hierdie goed, hierdie hele beskrywing van daardie monster, it's an explanation, it's a show from the creation power of God. Hy het dit alles gemaak. So it still makes him almighty.
Hy is nog steeds in beheer van daardie ding. Steeds in beheer. En daardie ding, daardie verwysing na daardie creature in Psalm 104 and in Job, in Psalm 74, will still bend the knee to God. Hy sal nog steeds die knie buig. Al die chaos, al die bose magte, everything will bend the knee. Jesus says, every knee shall bow, and every tongue shall confess that I am Lord. Hy sê dit, en dit gaan so wees. Jesaja 27 vers 1. Jesaja 27 vers 1. In die dag sal die Here met sy hande en groot sterk swaard besoeking doen oor die Leviathan, oor daardie draak, die vinnige slang, die kronkelende slang, en hy sal die draad doopmaak wat in die groot water is. Hy sê dit vir ons in Jesaja, Ou Testament, Nuwe Testament, Jesus sal oorwin. Hy het klaar oorwin. In my en jou lewe, daardie draak in my en jou lewe, in ons lewens, is die oppositie teen die stem van Jesus, wat kom en sê, kom maak reg jou saak. Dis die stem wat, nee, ek gaan nie nou nie, môre. Bietjie later, ek moet nog eers dit en dat gaan doen. Ek moet nog eers kyk of hierdie verhouding met hierdie meisie gaan werk. En as dit nie werk nie dan, al daai rubbish. We first need to conquer the wicked through Christ. Then, ken my in al jou weet, dan sal ek dit. He comes first. Hy is die eerstgeborene. Hy is die eerste liefde. Job 41. Vra die Here God vir Job. Ja, Job. Can you conquer that animal? Kan jy Leviathan oorwin? En as jy kan, so sal jy dan jou grootheid toon. If you can, then you will show your greatness. Wat het Job gesê? Ek kan nie. Ek kan nie. So onmoontlik. U het die koppe van die draak geprys. U het. Maar luister mooi, jy moet onthou as jy, if you read the word of God, read the detail please. Die woord van die Here is nie gekompliseerd nie. Wat gebeur met die seep as hy nat word? Hy's glibberig, nee. Jy al by 'n dam gestaan, dan speel ons en vat ons sulke ronde plat klippe, dan gooi ons dit so. Wie vrou dit flat, kyk wie kan die meeste. Ons het as laities, dan speel ons altyd, ons altyd wie die beste moet. Dit is ons maar seuns. Ons altyd beter wees. Weet jy nie meisies nie, hulle is ook maar altyd beter, maar ja. Dan gooi jy die klip so. En dan tel jy hoeveel keer skiep hy. En hoe ver gaan hy? So die Here wys na koppe. Hy wys na meervoud. So moenie die woord, don't read the word of God like that rock on the water that goes and you think on the other side. Moenie so lees nie. Lees hom in die detail. Lees hom, read it with the detail that God wants us to see. Net een nie. Koppe. Is nie een nie, is baie. Baie. Het jy daai video gekyk van daardie man wat verstandelik gestremd is as gevolg van sy geboorte? Hy sê dit mooi.
Hy sê, I'm still in the oven. God is still baking on me. I'm still in the oven. 45 jaar later, I'm still in the oven. God is still busy with me. En baie keer dan ons die oorloopstoot en uitklim en sê, wel ek is nog hard genoeg. Ek ken die storie van die gemmelbroek, maar net jy nie. Dit het nie so gebeur. Precies dieselfde storie waar ek kom vandaan. Nie net een kop nie, but many, there's many heads. Daar is baie dinge in jou lewe, baie dinge in my lewe. It stands between you and God. Ja, ek het die Here aangeneem, in Christ I'm a new creation, en nou dink jy kan vlieg met vlerke, kan ek op die water. Nee, ek kan nie. Ek kan nie. I need him every step. Want jou ou karakter is nou 'n nuwe jy. Ek het Jesus aangeneem. En voor jy weet waar dit is, het iets wat jy vir die Here gegee het, teruggesluit. Daai kop het weer gegroei. Iets het gebeur, hy lyk anderste. He looks different, but he creates the same thing. Hoeveel verskillende appels kry mens? How many different apples do we get? We get that Granny Smith, that's the green one. Who likes that? It's like as you can salt maak of you put it in a microwave and you cook it a bit, you put some cinnamon on, as jy lekker. So jy betaal dit as 'n sê vir eet Granny Smith, vet. Alright. When you get a pink lady, a pink lady, you like that one? Then you get the red one, I don't know what you call that one. En dan kry jy een wat nederig is. Ek hou van hom, want my tande is nie so goed nie, so ek kan lekker is dat. And then you get these other small ones, they taste like grass. But there are different many apples. What they're all called? Apples. So nou het ek my hart vir die Here gegee, en alles en dan kom daai goed terug, maar hy lyk net anders. Just looks different. But at the end of the day, it's still the head of the dragon. Hy lyk net anders. Hy lyk net anders. En wat raai wat? Hy proe net anders. En raai wat? He tastes differently, but sometimes it's sweeter. Maar hy is nog steeds aan. It's the same principle that applies. To work on the cross. To work on the cross. Jesus conquered. It's up to me and you. It's op ons. We are going to allow the things that we were saved from, die goed wat ons gered van is, we will allow it to come back. Wie van julle, come be honest, you don't have to answer the question from myself. Wie van julle het al by iets in jou lewe gekom? Then you look at the result of what has happened over time, many years ago, doesn't matter, Maki Saki. And then you thought about that and say, yeah, at the time that this happened, it was justified. Is jy al daar gewees? Ja, jy sê, hier ding het gebeur, maar op daardie tyd was dit die regte ding om te doen. Maar as ons verder gaan vra en sê, when that thing happened, that you now justify, would it be different if Jesus was part of the story? Sou dit anders gewees het as Jesus daar was? En ek gaan nie pinpoint op goed te sê, praat my hart, I'm guilty of that. And look at life en sê, well, dit het gebeur. Nou, maar op die tyd wat dit gebeur het, it was justified. But in Christ, it might have never happened. Het mag dalk nooit gebeur het nie. Dis kom die versie sê, for those who are in Christ, there is no condemnation. Met ander woorde, in Christus is dit onder die bloed. Why do you go back and give that dragon a head again? Hoekom doen jy dit? Because you don't trust God. I don't know. He's not it.
Ons gaan nou nagmaal gebruik. Jesus says, I'm the bread of life. Hy is die brood van die lewe. He's the bread of life. Ek vra volgens vir jou, ek vra vir myself, do I have enough Jesus? Is there enough Jesus in my life? Is daar genoeg brood in my lewe? En ek praat nie van brood wat met julle weet ek. Not talking about that. Is there enough Jesus in my life? Answer is nee. I'm not standing in line. God knows. Ek sou sê, as genoeg Jesus in my lewe, dan lieg ek. And God knows that. And we cannot do that. There's not enough Jesus in my life. I still need more Jesus in my life. I need more Jesus. I'm is accountable for vir my. Jy vir jou. Hy sê, hy is die brood van die lewe. Do I need to be washed again? Do I need to be washed more and more? Yes. David het gesê in Psalm 51, come and wash me afresh. Come and purge me with hyssop. Hyssop is 'n kruie. Kom maak my opnuut skoon. Yes, Lord, I need to be purged more and more. More and more. I'm still in the oven. Ek nooi jou uit, kom na die tafel toe. Jy moet jou uitreid. Jy is rushing this. You come to the table, you take bread, you take wine. You go where you like to go and sit where you want. If you feel that a handful of biscuits will be better, if you will give you a handful of biscuits. It's not about the volume. It's about obedience. It's about obedience. Acknowledging God. Erken hom vir wie hy is. En miskien vanoggend is daar iets in jou lewe wat die Here vir jou gewys het. Sien jy daai dingetjie daar? Hy is besig om 'n koppie te groei. He's busy to grow again in your life. Maybe you need to give it to him. Maybe you have to bring it under the blood again. Maybe you will know. So nooi jou uit. Kom na die tafel. Jy uit, no rush. You can go, there's a cross. There's a nail. There's a hammer. Maybe you need to nail something to that cross this morning. Slaat vir hom daar so van 10 skote of 100. Leave it there. Maybe you know, I don't know. Maar ek weet wat ek weet. I see what I see. And we all need more Jesus. We all need more Jesus. We all need more Jesus. Because we will never have enough Jesus. Never. Because He is who He says He is. And we will never be that. So, hey, kom na die tafel toe, kom kry vir jou breekie. Vat 'n glasie aan jou tuin. When you break the bread, you want to break bread with somebody, if you iemand wil deel, you can do that. Don't preach to the person, eh? Miskien het jy gevoel, ja, maybe this morning you feel, I am not worthy. Ek is nie waardig nie. That's the devil lying to you. We are not worthy. Not one of us. Nie een van ons is waardig. Die duiwel het vir lieg. Hy hou jou weg van dit af. Fly to you. In Christ, He says, you can enter in boldly into the Holy of Holies. Nee, ek moet eers hierdie my lewe gaan uitsorteer en dan sal ek weer kommunie toe kom. It's the devil lying to you. Christ says, come now. Let's sort this thing out. Now is the time. Nou is die tyd. Nou is die tyd. Wil die duiwel vir jou lieg nie. Because that's all he can do is lie. And we like to believe lies. Don't believe lies. The invitation is there. Come now as you are. Kom nou, sê die Here. Kom nou. Kom nou. En onthou het gesê, ons gaan vir iemand bid. Dis al week. Gaan vir iemand bid. Don't forget that. You committed yourself this week to pray for somebody. Of iemand te bid.
Dankie. Moet nooit skaam wees vir die Here nie. Moet nooit skaam wees. Die Here het op jou hart lief, die wens. Just make sure it's coming from God. Moet nooit skaam wees. As jy niemand het om voor te bid nie, pray for yourself. Bid vir jouself. Bid dan self vir jou kat en jou hond. Want ken hom in alles. Nou jy mean everything. In everything. En dan sê hy, dan sal ek vir jou die paai gelyk. Because we cannot by ourselves fix anything. We only mess up things. That's all we do. Want hy is die brood van die lewe. Glasie neem, weet wat hy sê, this is the new covenant, this is the new covenant, dis is 'n nuwe testament, dis 'n nuwe ooreenkoms. Die bloed van die lam, blood of the lamb is the sacrificial lamb. It's Jesus that said, I will pay for your sins. I can conquer that devil. Jy kan nie. Ek het vir Job gevra, Job, kan jy? Can you do that? Job said, I cannot. Job said, I cannot. God, you know I cannot. Hy vra vir Ezekiel, can these dead bones live? Ezekiel says, God, you know. Die dooie bene kan lewe, maar U kan dit laat lewe. Miskien vir jou lewe volgens soos 'n dooie begrafplaas, 'n been begraf. Don't give up on God, He will never give up on you. Hy sal nooit opgee op jou. He will never give up. So when you take your glass, it's for the remittance of sin. It's for the remittance of sin. Vir sonde. En wie al ons sinners. Ek het dan vir julle gevra, wie daai klein babatjie om stout te wees. Wie weet hy? Wie het vir hom geleer dat gemengde groente is nie lekker nie, maar pompoen is lekker. Sin dit het. Because we were born under sin, because of Adam. But the second Adam, Jesus, gives us this chance to kill the dragon in our lives. Amen. Miskien jy moet dalk vanoggend vir iemand sit, laat jy sit sê, vergewe my. Maybe today you just say, forgive me. Forgive me, please. Vergewe my net. Jy hoef nie te sê, vergewe my vir dit en dat en dit en dat en dit en dat. Jy kan dit sê, Miskien jy vir iemand dit sê vandag. Just forgive me. Forgive me. Want jy sien die bloed van die lam. The blood of Christ doesn't cover, it washes away. Things that you cover are things that come out again. But the blood washes away. En maak jou bitter is nieuw, skoon en skoon. The blood washes away. Miskien is daai persoon nie eens hier vandag nie. Maybe that person not even here, but God is here. Maybe that person is 10 million miles away. Guess what? God is also there. Because He's everywhere. Miskien jy net volgens sê, Here vergewe. Just forgive me.
Ek verstaan nie alles nie. Ek weet nie hoe die puzzle in mekaar. I don't understand God, but it's not for me to understand. Just for me. Miskien moet iemand vandag op en sê, help me. Help me. Ek sê weer, you can never have enough Jesus. Never. Imagine, just because it's imagination, if this world would have had Jesus everywhere. Everybody would have acknowledged Jesus. There would be no war. There would be no crime. There would be nothing. Nothing evil can live where Jesus is. Nothing. Because Satan is already conquered. He's already overwin. And the fire and the hell is prepared for him. The day of the Lord. As die hele wêreld. Die hele wêreld. As ons een mesiel eers nodig gewees het om te maak nie. Gelees wat sê die woord van die Here in Jesaja, hy sê waar hulle sal die wapens gevat, hulle sal slees en goeders maak. Dat sal nie meer nodig wees vir swaarde nie, dat sal nie meer nodig wees nie. The lion and the lamb sal ons mekaar lê. You don't need that. Jy sal dit nie nodig hê om hierdie bomme te hê om mekaar te flenter skiet nie. You don't need it. Because of Jesus. What need it? There will be no purpose. No purpose. Vang die seën van die Here volgens en you go in peace. You go in peace. Hebrews 13. Vers 13 vers 20. Mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testamente die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie weeg, elke werk wat sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is, voor hom, deur Jesus Christus, aan wie toekom die heerlikheid tot in alle ewigheid.